engaro aba kwijuka kiro cy'akagoko ka sirimu mu rubushenyi babiri batongoza ikitongoro kitaro cya government HR kiteneje Western Uganda ikirave n'ikiyambe myeteri ya hansi y'imyaka 20 na mnonga bari kutura n'akagoko ka sirimu. You are the most heartless being that ever existed. So they want to go bazima kondo musio mu rubushenyi zibisuti, meaning that we don't have more, we need more. Yes. That's why, Honorable Minister, we need also to have the program of sex education to be taught in schools. Chairman basajya barabagize no bukondo muzubuzire agire ngo hina barukutina kuzisha bakando ogwe n'abantu bera kuzikozesa. No kusoma pharmacy umuntu kujya ninyenda kuno hatkoye no bisa bitisaba keti bagikereze oyerinde bariko kuzwanja endwara zawo kaziteko mu bantu zikaba nyinshi. Abashije n'abakazi bakura bingi bari kumanya ka sugar daddies na sugar mummies barabwirwa kwebwe bubonerezo bihango. Nangwa n'abasigaza bamwe batungere kizibu cy'abantu abakuru bahamba batomwice mibi abishya bamwe batungenda abandi batunga sirimu nangwa n'abasigaza bamwe bakozesibwa miringo mpeke nyenda kujumirira aba bantu bakora bagira umutwe nko twashanga abana binge nibabona batwarenda zbetetekatikire nibihamenda nibazara mu COVID-19 age twatege kisangore cy'ugira ngo tukurete ngo social awareness ningashi twamanyisa bakwasirwe AIDS ukaturutana akakoko ka AIDS ataka kakwasirwe ukakerindota. You take away young or old, rich or poor. Mu district ya Bushenyi abantu bari kwikomutwaro gumwe rukaga na batano no bari kutura n'akakoko ka sirima bari kumanywa. Omugandi abebembezo mu district ya Shema borekero kwerarikera bwanyuma yo gushanga ngushema ne ya gatano mu kukizayo kugira umubaro gw'abantu abari kutura n'akakoko ka sirimu